October ni sari kumsang ni lesom ni pathum zingda rukle chan vevela Israel le Egypt in rina Palestine ho inek chebeng na Gaza atangin vaukhana ommi lovin rocket sang tel chu Israel lama thlolu nia Juda tetan sabatani maiba ka kumsang khazakwa som sari pathuma Egypt le Syria sipaiten aron beithut trum Yom Kippur in docham voisom ngana borvel ania Yom Kippur in Dautruma anbe sailok lok tak maya Israelin beihna antawang kha antok lea. Tuntrumay ro chuan Palestine firfiak po latrangin anive thung. Israel ramadin nuwa Palestina Arab mi te hi Gaza le West Bank ka anin khuara. Gaza hi khovela mihring chen tamna berniin Israel chuan tuipuya trangle khomuala tranga bungrolu tu reng avil veka ven himna thila ramri akhar mi abok anthenom Egypt rampoin ramri hi anhongbik lova UN tarlandanin Gaza chengte in nga na ber chu tranpuin alut khomane hetilai hian ralthuame ro chu leihnoi kong atangin arukin anlalu thrina Ralthua manchok lu na ber hi Iran an ne. Rocket asur chia mai kha Israel a cheng te chuan Palestine nen kum tam tak chunga an buaina sat ber tu mani don tin thrathiam ngal. Hetiang reng anasa hian che tan la tho ngai lo anti. Gaza hnaya om Askelon khua chuan chiat na thlen nuala. Rocket thren khat chuan Tel Aviv le Jerusalem te po athleng phak lek hial boka. Hei hi chu ahmarhuai chau alane Gaza le Israel in brina hi khovela ramri ven himna sat ber te zingami ania Israela luruk tum anompoa lo hrengal chat theitur motion sensor le khol changkang tak vuania sipaiten uluk takin anvil boka masen ram sana a inrin ni zing hian rocket sang tam tak surkara firfiak te chuan Gaza chuasanin Israel anlu theitlat ramri ven himna te chu bulldozerin an suchia a thenin tuipuya trangte paraglider mangte in Israel an thleng boka firfiak te hian Israel ram chunga hian che tan thozui ta ngala Sderot khua te Askelon khua te Okafim le Reim sipai muna te Gaza nena anin rina zinga mun hima omlo ti theitlukane hethubuat chailai hian Israel lam soidanin mi za somnga velin nunan chan to a mi sang khat chuang an hliam boka in ringlok lova va beyan nia wangin firfiak te hian civil mi mai ba ka sipai zinga tha le man an nei nuala mi somnga velan manin Gaza lama anlu pui bok nia tarlanani Gaza khonhai khosrangranga hian in kana chhuak na sahlea kholaya chhuak ngam anom tolowa tunaya hlawom hi kanla tong love tin tual chunga mi te chuan ansoi hial Sderot kwa phei chuan ruang hlom tur atam hlea firfiak te hian Israel sipai te lir thei an chu sakin an hruai tu te an mantel bok nin an soya Mase hei hi Israel chuan thudik lawani thu an soi ve thung sipai man chu an nei nge ye Mase ho tu zinga man to kan nom lo an ti ni hetia firfia kan cheta ka chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hei hi beipui thlak nemo in sual buaina satliemo anilo tuna hian in do kan machon me kani doi zep taka aru karala Israel ramle ami te beitu te laka hian phuba kan langei dona anthil ti manchu kan thung rulang ati Gaza tanga rocket ka chua hi Israel chuan changlet ngalin in do thlona atir lut ve ngal chata firfiak te chena mun le mun poimo then khat anti chia in chet anwa thoa Palestine thunei tu te chuan Israel thlona te chet na wang hian mi zahni chuang an thito nin an soya mi sang khat chuang an hliam bokane van boruak kaltlanga indona akalai hian leilama Israeli Defense Force tele firfiak te chu nasatakin anin kap boka
nimin chahnu thleng khan mun somni pahnih vela anin dowa chuti rualin mun then khata firfiak te chuan zalen takin chetan tho thei thunga he thu buat sailaya Israel le asipai te thil tumber chu firfiak te mason tur vena lo me mi ania hemi tur hian Israel chuan asipai reserve a khoi chengal indona chuemo beihna to emoin sipaya tranglai te mai ba ka sipaya lo trang to te atul huna ko thei mai tura da te chu Israel hian tun ma poin alo khoi che fo to thrina tuna reserve apunta hian anthil ma chon hi anamai lo hle tilan ti rome reserve zinga hian kumsang ni le som ni pakhat jun thlatanga kum khat chung prime minister na lo chelto Naftali Bennett apotel vea sipai reserve dang rualin anram veng him turin aram mu ve don niin an media te chuan an tar langa politics da thain ram ven himatul chuan an prime minister hlui ngei po a in pe at mai alo ni Israel hian asipai te che thona hi Swords of Iron be pui thak tinavua an prime minister Netanyahu chuan heng firfiak te hian an la hriat ngai lo chan let na an hmungei done atia an sipai ho tu Major General Gasan Alian apoin shremhmun kong kharte kanron hong don tiin chetnat antum khop mai zonom ta chu engtin nge khovela intelligence nei thaber te jinga mi hian he che thona hi an hriat lok lo an threlo kani chuan enga tinge malak na omlo ti hi nia hei hi chui chian ngal niin intelligence lam ho tu te chuan a chuina hi kumte lakal anrin thu an soi chuak ngal Israelin beihna to na hi Gaza tanga rocket sang tel thlolu chau anilowa firfiak ten ram rian kanin Israel ram chunga ngei chetan tho theya tual chung intelligence chang tu sinbet te an spy agency Mossad tele IDF an intelligence peng rang te chuan boruakin mung hi an man phatlat lo ninalang Israel intelligence te hian Palestine firfiak chunga ngei po thulak na anei theya an melmaram Syria le Lebanon te spy network thatak kada thei boka chuti lain firfiaka beihna ro adang thei talo tuna che tho firfiak te hi Iran in apuya an chet nuwa po athlop thu asoi chuak nga lani kha hetianga chetur hian inruam manna an kalpuina sa hle don ti chianga ven himna khau tak noya Iran atangin ral thuam an cholu thei boka intelligence lama an hlo chamna hian makti a hlo hle ani zona pakhatom le bok chu firfiakin an man te hi engtin nge niang chan chuana be pui thak turu tak mai kan hmudon nge in biak na nein chin felan tum don ti chu ngai chan pakhat tani tel boka ama ruaya chan chuana na lo thok turin IDF chuan mun khataya tama anmi le sa te anda ngala tun borua ka chuan in biak na hlotling tak an nei mel lo bok nen firfiakin an man te din mun hi angai tuam ruvia wani kumsang ni le paruk khan Israel sipai gilat salita chu firfiak hovin an lo man to achua theinan kumnga zet mai in biak na hi kalani an mi man te hi firfiak te chuan leihnuai kong ahim laya anda ninan soya social media an mi man thren khat te saruaka anda khom lai video arondar boka ataka ninge yem te ro chu ala chiang chi alo chuti rualin nu nau te torna athena wang hian he firfiak chet na hi Israel chuan angai thu tak hlea he buaina hi lian zo ka air chhuwa chan tur pakhat nina lang tel bokane Israel thona ten chetan thon nuwa firfiak te hian a chan let na tan nimin chahnu khan rocket an ka chhuwa chhun zoma chuti rualin Israel chuan Gaza a kol phetha apek lu chu ati top zui ngal bokane an buaina bul bera hian firfiak te chuan aksa temple chungchang anron soi chhuaka Baibula Jerusalem hi ruina nova kasiamang tiang bokha anileta aksa temple kai hnoya hian nikum masalama
an lo buai chiam to bokani kha temple tlang hi Muslim Juda le Christian te chuan mun thiang hlima an nei thewa tuna Muslim ho biakin ading thunga he hmuna hian Juda le Christian te lu phalni ma se trong trai ro phal sakan ni ngai lo tun naya Israel chuan arukin Juda te trong trai phal sak ti thomaria sa khuana kai hnoi ani to phot chuan an tir ngal at zel firfiak te hian an che chan pakhat chu aksa temple hum himna tan antia temple tlang chevel hi Israel anin chu na sat ber niin Israel hian kumsang khazakwa somsari paruk chowa khan anne chua Arab ramte chuan Palestine ramangin an ngai saka an buaina bulpui pakhat ani chunzom ta zel ane hebaka hian namhni te inkara buaina pakhat ramlua chungchanga firfiak te hi Palestine mi te chuan an nora kan chep to em lain minron la nek zela mala te u anti thrina chumia wanga tuna che thota hi nia soi om ve boka tharum thona chuata ka phei chuan khoilam ve ma in che tho hi an top san mai lowang ti hi Gaza chengte soidanani Israel in beihna towa hian atrian hnai viber US chuan firfiak te dem na chuwa ngala Europe ram rang te poin Israel thlawangan hawa firfiak te chet na hi an dem thu an ram roi thu te chuan firfiak chet na hi an dem thu an ram roi thu te chuan an soi chuak clear he thil thleng chungcha ngai tua hian UN Security Council an thu khom don boka Arab ramin Israel an dema Qatar phei chuan he thil thleng hi in thiam lo liao ani ative thungani Israel beihna hi engtizong in nge a in herdon engtin nge a chan le don ti te chu ngai chan ania Middle East indona muala a chan le ta ka wangin a khoilam ve a cheng te chuan an sahim na an zong kwal mek kane